Ya Hobu, seperti biasa kami ada di channel YouTube Nias FL dan kami akan menyampaikan satu cerita rakyat Nias atau yang kita kenal dalam bahasanya adalah Maido. Dan cerita ini akan disampaikan oleh orang tua kita Ama Elizabeth Duru dari Hili Alawa, Kecamatan Sidua Eri. Cerita ini tentang kancil dan rusa. Ceritanya seperti ini. Baca samuja ina te faluka ira pehelaus. Imane nani ke pehe ate lausi ate. Pehe. Bisa na wak nyawat atuma. Imane ke nyak behe lau balik mahda be kacik. Imane be kue sapora karaka. Imane ba be. Ba imane be ba ai ba ada truku yawa. Meyawa ba da dunia laos. Me araka ke laruki dalulala imane lausi ke pehe be tau tau behe aka me tau wasosoi kue. Imane behe lau Yahov ta ke lausi olofu ta o ireke de kuponoro ya uke. Yo baba tomato ta uke male fakama asoso kue. Iba tomato ya behe ba fakoi lausi mana soso kue. Jadi tengah kue ni asoso ini hadiah ni launya. Menui ila dai kerbau iteri-teri. Iteri-teri lausi. Ya ada pulu kita iteri-teri. Ahata iruki behe imane. Wah soso lausi. Yo auku nasa. Atau teri-teri. Noa. Me ara ikame ia behe imane behe. Na aka wa ulau mofana baloi ta uke bati tapai da esa hori ke aku da wa hori anda lo si beri buat laluku noa beri balina danya behda esi kue dai kerbau ate iwa noa isobu dai kerbau mae behnuat hai me tai kerbau au khuda de nyai aku nasa lo si ate be kudat iyo hilausi no ibini yang laus hadia talua ke pe ereke de nia vanu bini lausi ireke humai ia vanu sehili no ibini ia balarua wewe laus iluana le roma ke pe eso laus be no ereke de nia ba ilau ma iki lausi no ya ke larua wewe kelua ha ni ha sone ke falimo banabu. No la fosumange iya, no la tolo iya, ba ilau ka muata si leseki baca nolo ya iya. Ireke meke lau sino ate ibali e kue dai kerbau. Basumane ki pe baba bodo nia iya kake ibalina kue. Jadi na iya lemoku na baba aurinat. Siseki tasuleni siseki. Basi leseki, batola kita bekenya tiseki. Beta suleni asi leseki. Lausi falimo iya, no tolo iya behe, bai be pehe, dai kerbau. Deke da